Durante o período quarta Conferência Internacional, países, estados pequenos em desenvolvimento, estados insulares, na beca Halau, a antiga Barbuda, lá o dia que teves, e tópicos bara, que liu com a revitalização econômica, não mostra liu com o uso dos recursos marinhos, nessa país Sira, na beca e já participa, e está tendo a lista dos países envolvidos, Small Island Development States, na beca 39. E encontro abertura, lá, dia 27 de maio, na beca participa os líderes, incluímos o primeiro-ministro da República Democrática Timor-Leste, Sr. Cairo Alexandre Guzmão, a delegação, na beca o que acompanha, participa em Nabá. E Nabá tópicos barak, liu com a revitalização econômica, bacides, a tubela atinge crescimento acelerado e sustentável. E Nabá, diálogo interativo e sessão Lima, ainda é parte aussi, compreende primeiro diálogo interativo, né? Deve que co-lidera o presidente da República Maldivas, Dr. Mohamed Muizo, nosso ministro dos Assuntos Europeus finlandês, Sr. Anders. E tinha primeiro-ministro Karela Xanana Guzmão participa da reunião idané, deve contribuir também para tópicos interessantes para diálogo idané, mas oceanos e preservação dos ecossistemas marinhos como fonte de rendimento da economia azul. Não temos a retenção de rendimentos de turismo azul e reinvestimento local. E temos discussão em tópico do Ciracelo, que temos diálogo interativo Ciracelo como Sidama Cacolia Conaba, funcionamento eficaz das instituições financeiras. Cirnabe que promete a tua ajuda a países insulares em desenvolvimento, que eficácia e eficiência, importante também a tu bela cumpre, basirane compromisso ser a tu apoio país que concerne. E quando vedene secretário-geral das Nações Unidas, Dr. António Guterres, na abertura, conferência explica ou reforça também a ineficiência das instituições financeiras internacionais e minha burocracias contribuíba processo lento e quase lá cumpre com as decisões sirene. E da nema que parte da neve que é importante também, nós discussões siracelo que neve que liu a tecnologia digital, participação e tinha países sirene para desenvolvimento. Importante também que cada catuharé liu com a venene rai que quando sirene que iha em situação geográfica e recursos marinhos neve forte, a tubela usa recursos com eficiência, com eficácia, liu-se fator cooperação bilateral, nós apoios a instituições financeiras mundiais, nós temos relações bilaterais, liu-se diplomacia, cooperação multilateral, a tubela favorece. Em resumo, cada país será que quando mas sempre mais afeta ali com desastres naturais, mudanças climáticas, alterações climáticas deve produzir impactos devastadores quando vai ter situação povo na economia e mudanças nessa quando vai tempo da chuva uma dia deve que ela tuir no tempo mota ser no que tu sobo países ser aqui quando para enfrenta dificuldades no desafio ser na roto também né mas encontro ser na roto a tu reforça grupo que quando ser na o países ser na muito que ser na lia né juntar as vozes a tu belahare mecanismo internacional ainda não é que bela cumpre a tu bela responde com desafios não mudanças climáticas na beca soro liu impactos de mudança alteração climática na beca provoca desastres naturais afeta direta a situação econômica povoniana. Your Excellency, Acting President of the Fourth International Conference on Small Island
developing states, Excellencies, heads of government, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Before I begin, I wish to extend my profound condolences for the victims of the tragic landslide in Papua New Guinea. Ladies and gentlemen, it is a great honor to be in Antigua and Barbuda at a pivotal moment. I would like to thank the people and the government of Antigua and Barbuda for the wonderful hospitality. Our presence here demonstrates our collective commitment to addressing the challenges facing small island developing states. I believe that together we are not small. Together, with a shared vision and ambition, we are big ocean states working for resilient prosperity of our people. Our list of challenges is long, but this conference provides the opportunity to speak with one voice, to set a development agenda for the next 10 years. Seeds have much in common, but we must also be firm in what sets us apart. We have our own history, culture, and context, which means that one solution does not fit all. Timor-Leste is a small country with only 1.3 million people. It was only 25 years ago that the Timorese people voted for independence after a long period of occupation and colonialism. Since then, we have overcome daily challenges to build a peaceful and democratic state, brick by brick, from the ashes of war. We know that we are not alone in our struggle. We are only one of the many seeds that face the overwhelming task of sustainable development. We work to develop our countries in fraught and challenging times. Since then, we have adopted 3 frameworks for action: the Barbados Programme, the Mauritius Strategy, and the Samoa Pathway. This week, we will adopt a new blueprint to complement the previous commitments. Timor-Leste supports these instruments and welcomes the new blueprint's adoption. However, these commitments are meaningless without effective implementation and the necessary financial allocations. I call on all states to deliver on their commitments to support seeds to achieve sustainable development. Allow me to finish by talking about our ocean's potential. For seeds, the ocean is an inseparable part of their identity. Timor-Leste is developing a blue economy policy and action plan.
with concrete actions to address marine pollution, conservation of the marine environment and biodiversity, while developing a sustainable blue economy. These initiatives require cooperation and support from our international friends and partners, support that aligns with national priorities. Timor-Leste aligns our position with the statement made by G77 and China that seeds should lead on and own their development and should not be asked to compromise our ambition. Entrenched inequality between nations is preventing many seeds from making progress. Global conflicts threaten our peace and security. And climate change that was caused by the industrialized world has created a global emergency that threatens the existence of poor and vulnerable nations the most. Every day, we hear the developed world talk about the importance of a rules-based global order governed by international law. But it is the same global order that perpetuates inequity and exploitation. And then we watch as the developed world ignores international law whenever it suits them, and it suits them a lot. This includes promises that have been made to support developing countries, particularly commitments under the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Paris Agreement, and achieving sustainable development. The 2023 Special Report of the United Nations Sustainable Development Goals reveals that half of the SDGs are not on track to meet their implementation targets, with 30% either stalled or in reserve. This includes critical issues such as poverty, hunger eradication, and climate change. 3 decades ago, the United Nations recognized the unique challenges faced by seeds and committed to assist in their sustainable development. To conclude, let us move forward and leave this beautiful island of Antigua and Barbuda with a sense of urgency and a spirit of cooperation to ensure our commitment are translated into practical and tangible actions. Thank you very, very much.